uzwa ngami ngikutshela wena ufakazi waqala nini uqonyo nani bosisi waqala nini ubachutha yabona akekho ufuna ukukuthatha bakuthi 1 2 bakushiye phansi basuke sebefuna ukusave imali ehlisa ama expectation uthi nje umuntu mekuthanda uzokupha imali akuphe ngempela 5000 that is 60000 a year or 5000 about 12 for 60 ekupha wamhle fish uphumene nethini uzophiwa imali engaka ngokahulumeni angazi level bani leyo yomholo uphiwa hoyi ayikho lonto imali nje ayiphisana imali yabekwa okay kunjalo nje bekani imali mhlambe neteleka lezi igcwele ezweni zonke zehle hawu zonke zehle ngoba phela uba frustrated uyayifuna imali uMatsidiso uyayifuna hayi ukutshela uye stokfele nenze njani yena usijoyine kanjani stokfele ngasebenzi kuhlanganaphi hoyi bakwethu yakhani kuyinika istress engenazo uNkulunkulu njani mbusise silibonile indaba lelapha ya eJozini yelokhuzana ye-bypass is 180 million justifiable we wait to hear we are not professionals yenzeka ngo-2019 izoqala maduze but 180 million it's a lot of money that means it's 1.8 million per meter asazi kodwa siyathola sibhekile bakwethu bosisi bethu abahle gadani imali bobhuti gadani imali kubhlungu ukuguga amandla azosiphelela ngedala awunalutho awunayindlu awunalutho inempesheni kahulumeni ngeke izikusize ngalutho kunesikhathi la amandla suke sephelile from 52 to 53 amandla yaphela akusasebenziki u60 years yofika kudala before uzoqala uthola impesheni ngempela awuna ndawo yokulala unambhede ngisho uchasukile awunayo indawo udlala amakhadi ungasathandi ushova amaphepha inhliziyo usayisavuma ngobani zifundisa ukubeka imali njengoba usatoga sebenza ubeka imali mase uzifundisa ukuzehlisa khona kini la emhlabeni ukuthi wena utshelwa sifice enye insizwa sebenze ipholi lapha thi akabani yakamazibuko idazi inkani ngento engekho ithi ngeke itshelwe inombanti yona isebenzise highest layishe ithi nje azi indili njani ekufanele itshelwe mazibuko yeke ukudlala ngomsebenzi qashela drive highest ulayishe imoto that's it your superiors will always give you instructions so niyeke nanokukhohlisana abantu bakithi no umsebenzi uyahlonishwa mase nihlonipha imali okay nihlonipha imali niye kuhamba niphisana ngemali abantu abayihlobo mabekutshela inkinga zabo bengekho njalo phatha wena uyatshela ufaka u2000 makuphela inyanga no hlonipha imali beka imali khona abahlezi bengenasishebo njalo nje bona abanasishebo phatha sekunesishebo sesishort wena sekune 1000 kufanele kulihlola mawuthi uyabheka ngenyanga people don't care obheka lo muntu ekuthiwa yipara ucela imali erobotini uyicela zonke insuku akhombisa akanazwelo yabo hloniphani imali ke ngenza kwethu amakhansela wasafikanga kodwa sesinika ithuba sengizobuza wena mshayi wesinqa oyincoma uthi udle ingane awuboni ukuthi ukukhuthukile kuyimanje phela imali lokubhizi namantombazana aqothulile amantombazana imali hloniphe wena man aha kunzima kabi ubona umuntu la kule minyaka yethu esasebhizi ethi umshayi wesinqa wani uguga uyabona ukuthi vele seziyeweni seyilengele weni umuntu wama-70s othi usafuna ukushaya isinqa hayi usishayani isinqa nezalukazi zakhona phela iy'ntanga zethu manje ubheka kahle amehlami uyabona ukuthi asenamaphathi athanda ukuba grey la iminyaka liyashona oyi sesidlulile thina ko-past 3 sibhekele ko-past 4 to 5 sekuyakwalala manje uzothini wena uzothi oyi kohlwa okwakudlula ngalesa sikhathi kuyeke khohlwa ikona nawo amantombazane ngoba asuke efuna ukukushaya imali afuna ukukushaya i-heist ilokhu ikuncoma ithi kodwa handsome yini handsome ungibheka wena asikhulume niqinile yini-ke oyibona i-handsome kumina hey mame usibheke nawe musukubheka mina
Mabethi handsome Tumelo yini handsome kwena ethi man nifuna ukuxhashazwa na usibona ukuthi kuyabheda impela unamehla la ngathi lokhuzana nithini lesilwana isho labantu ethu abahlala espaceni amehla akhala egcineni kwekhanda ithi intombazane kodwa handsome isho ngitshele yini lo lana labantu kuthiwa ama-alien uyazibona uyi-alien wakheke njengonwabu unamehla agungqutha ingala mase kuthi uhandsome bachutha yonke imali uqinisele xolana phela ubethi alien uyi-alien lokuthiwa handsome nangu kunkosi loyo-ke onamehla ekupheleni kwekhanda usufaka nempahla ufake unuke kahle kuthiwa indoda kufaneke inuke kahle uqinisile ufake iphefumuzi ebizayo hlonipha imali bekumali masiye etoilet kunuka ngokufana ukuthi wena uhlezi udla ngazi ama-ribs nani iphele imali ave kubuhlungu mase kuphela imali ngoba ayive iphoxane vele iphele vele iphele ikubukanise nabantu imali mayisiphelile imali makathi uhamba nge-X5 it was easier when you had money to go and change 4 tires you would pay 22,000 just like that so uzokhokhani uhamba nge-Range Rover autobiography ukuthi sekweka 2023 noma 2022 right it's a 6-year-old car wayikhokhela waqeda nakhona lapho awufaka i-deposit enkulu ubukhokho 27,000 a month mawusayifaka kwi-insurance ayisabizeli kwala you understand hayi hlonipha imali bona ukuthi usakwazi ukuyi-afforda you are still making so much but cut cost kunezinto ezingasena sidingo zifundise nje ukuthi mawuthanda ukuthi ushaya imbomboza is not a problem uthenga ukuphuzela ekhaya amabhodlela o-7,000 asazi awukho umnyango ongavali kwawo umbuso wamabhunu yakutshela nawo wakho uyowa uyothi uthakathiwe usukela abantu kanti sekuphela isikhathi kufanele kungena abanye uyangizwa Ndumiso Zungu yakutshela yonke into musuku uyi-abuser mangabe una-100,000 saba mawusufika ku-90 musuku uyivuma yehle kakhulu mawune-1,000,000 saba mawune-1,000 mayisifika ku-900 saba musukuxhaphaza imali